ke a o dumedisa ka lebitso le le maatla la morena Jesu ke Pastor TC Phiri. Re bolela ka taba ya gore unrecognized o se bonwe o se lemogiwe unrecognized ke taba ya rena. Re bala buku ya Samuel 17 verse 58. Whose son are you, young man? Saul asked him. David said, I am the son of your servant, Jesse of Bethlehem. Mo re bala gona lentši la modimo re hwetša e le gore ke 40 days 40 nights Goliath a emi a roga Israel a re mpheni monna. Lentši la modimo le re modimo a dia gore o tšwelele lesogana Dafita a kwetše ka moka ga tšona, a be a romele molaetša a re ndumelele le nna ke lwe le yena monna yo a ka se rue modimo wa Israele. Baebile re ba mo apesitše dikobo a di lekile a gana, ke moka a theoela ntweng. He re bala Baebile e re bontšha gore kgoši o ile a botšiša mohlanka wa gagwe a rena e ka ba lesogana le ke ngwana wa mane lesogana le nyakolele gore ke tsebe gore ke ngwana wa mane. Baebile e bontšha gore ka pelanyana ge Dafita a bolaile Goliath a boya a tshwere thogo ya gagwe, kgoši ya mmitša ya mmotšiša ya re lesogana ke wena ngwana wa mane. Dafita a fetola a re ke nna ngwana wa mohlanka wa gago Jesse. Bibele e bontšha gore ge a fetotše ka ona tsela yeo ya ba ona kgoši e lemoga gore na e ka ba Dafita ke mane. Ge o pia ngwaneso ke nyaka o tsebe gore a sela mathomo e Dafita a kopana le kgoši Saulo. Dafita o be a le kgauswi le kgoši. Bibele re bala buku ya Samuel 16 verse 14 e re batlhanka ba Saulo ba ile ba re Saulo a tsena ke moya wa bogafi a fela a gafa a tlhakatlhakanana ba re a re nyake motho yo a tla letša go repa o tla re a letša seletšo ke moka kgoši a fola. Bibele re ba nyaka lesogana ba hwetša Dafita gore a tle a letšetše kgoši. Baebile e re ba tlhalosa mo verse 18 e re ba re le yona lesogana leo le be go senata, lesogana la go lebeleleya, lesogana la go bolela ga botse, lesogana le modimo a emago le lona. Ke e ba ya o tsoma ba khumana Dafita ba bitša Dafita a tla. Kgoši a romela molaetša a re wena Jesse lokolla Dafita a tloele o diša a te go nna. Ge Dafita a fitha Baebile e re kgoši ya morata. Ge o bala 22 Baebile e tlhalosa re kgoši a romela o papa o molaetša a re ke toa ke thabela lesogana le bitšwa gore ke Dafita ke gopela gore le dule le nna. Ntho ya go makatša ke ye na se Dafita a bolaile Goliath, kgoši e a botšiša e re nna e ka ba lesogana le ke ngwana wa mane, na e ka ba lesogana le bopapa lona ke mane. Wena mohlanka wa ka nyakolola o tsebe gore na e ka ba lesogana le ke ngwana wa mane. O botšiša bjane gore motho yo ke ngwana wa mane mola a be a le kgauswi le wena, mola o be o mo gopetše batswading ba gagwe, mola a be a o letšetša seletšo malopo, memoya ya sepela, menagano ya boela sekeni, marana a se wa botšiša gore na e ka ba mosimana yo ke ngwana wa mane. Ebile o nyaka le gore a lo nyakololwa o diwe investigation ya gore na e ka ba mosimana yowe ke mane. O na le nako tše lengwe modimo o a kgona go ba fatha batho gore ba re bone mara ba seke ba re bona. Modimo o a kgona go fatha batho gore ba re bone mara ba seka re tšeela thogone, ba re bone mara ba seke ba re tseba. Saulo le yena o be a mmona ebile a tseba leina la gagwe mara o be a sa mo tsebe. Ke ka lebaka la ene modimo a dia dilo tše. Batho ka nako tše dingwe modimo a uemisa ba kata ba re ke wena product ya bona, ba kata ba re ba dirilwe ke wena, ba kata ba re o dirilwe ke bona, ba kata ba re o thusitšwe ke bona. Modimo o kgona o khudisa gore ba seke ba o recognize, ba seke ba go bona. They may look but they will never see. Le matlho a bona a buleile mara ba ka seke ba go bona, le ba butše matlho mara ba ka seke ba go lemoga. E le ka lebaka la ene modimo o khudisitše ka purpose. Mo lentsweng la modimo ge o bala Baebile bukung ya Luka, Bibele e re bontšha gore mo 24 verse 16 Bibele e re ba tshepela le morena Jesu gomme modimo
a dira gore ba seke ba mo lemoga, modimo a dira gore ba seke ba mo lemoga. Jesu ba bolokilwe, barutwa ba tshwere leeto la o ya Emmaus, ba bolela ka yena. He ba bolela ka yena a batamela, a thoma o sepela le bona, ba thoma go bolela ka Jesu, ba ina le Jesu mara ba sa tsebe. Baebile e re modimo o be a ba tshirile gore ba seke ba lemoga. Jesu o thoma o ba ruta dilo ka moka ga tsona le o ba tisa tumelone gore ke ene batho ka tumelo ba sa tshepe ditaba tše. Baebile e tlhalosa gore he letšatši le dikela he Jesu a feta, ba mo emisa ba re dula le rena, o je le rena. He ba thoma go ja, he Jesu a bolela le bona, Baebile e re ba thoma go buleya. He o bala Luka 24 verse 30, Baebile e re bontsha gore ya ba gona ba thoma go buleya gore ba kgone go mmona, ba kgone go mo lemoga. Ka dinako tše dingwe batho ba o lemoge ka lebaka la gore a ye sebe nako. Modimo o khudisitše ka pheposi, he modimo a khudisa dumelela, he modimo a di a re ke bona le dumelela, he modimo a o khudisitše o se ka gapeletša o kwela kgakala. O tlo kwela kgakala o kese go bukwe, o tlo kwela kgakala o kese go be relevant. He modimo a o khudisitše a moela o khudisiwa. Modimo wa khona o khudisa batho bawe, modimo wa khona o khudisa bathanka bawe, modimo wa khona o khudisa, modimo o khudisa Dafeda e dutše ngwana marabile ntho ye kgolo. Ha tseba gore letšatši le tlo feta la gore Goliath a o welele, a re mpheni monna, ha re mpheni monna, modimo ba tseba gore nka se mo fe monna, ke tlo change program ka mo fa mosimana. Modimo a o khudisa fela, o no le ntho ye kgolo e emete letšatši le legolo, o no le ntho ye kgolo e emete season ya maleba. O se ka gapeletša, dumelela he modimo a khudisa, dumelela he modimo a o haida, dumelela o haidiwa. Ba bangwe le ke timela ka o e ka pele ke mo ka ba re be re kopela le boele ka morago ka lebaka la gore be kesi be setsene. Modimo ka o khudisitše, dumelela gore modimo a o khudise, dumelela o se ka gapeletša. Ba bangwe gore o ka eme ka pele ba re ra ba bego ka pele ga ba tle ba dule fase, ba tshwara ke dithoni ka baka la gore e be kesi e be season ya gago. Ke a diea gore le mo o šoma gona he ba wa cleana ba no go feta, ba be ba lathe le matakala. O se ka ba le motho a bao a o dumedisa ka lebaka la roka o ka fiela, o ka cleana. Ba di isa ke ene a bana moya wa o recognize, a ba o bone tšatši le mo modimo a o promotao, a o ntsha ka ra level ya o cleana, a o isa ka ofisini ke ona ba tlo thoma o dumedisa. Ke a o pela ngwaneso, o se ka o tlo o baba ka baka la gore ba sa o recognize, mara lebelela modimo, o tshepe modimo. Modimo wa khona gore tosa mo re be o wona. Dumelela gore o be le moya wa o recognize batho ba bangwe. O se ka monyatša motho ka baka la re a ke fiela ka motshwana e ka ba CEO, o se ka monyatša motho ka baka la gore a thatswa ka motshwana e ka ba manager. O se ka lebelela motho ya le maemo a gagwe ka lebaka la re modimo a ka mo phagamisa. O se ka nyatša motho, modimo o na le morero ka batho, modimo o na le morero ka motho yo mongwe le yo mongwe. O a bodisa Saulo o re na e ka ba mosimana yowe bo babawe ke mane, na e ka ba mosimana yowe ntho ya gore mosimana e na le lenyatšo ka gare. Anti Baebile e re Dafeda o be a ena le modimo. Le ba mmotša Saulo bukuni ye Samuel wa pele chapter 16 ba mmoditše mo verse 19 ba re mosimana yoo o no le modimo, modimo o ema le yena, modimo o ema le yena. Nako engwe batho ba o recognize ka re ba tsebe modimo yo a emao le wena, a ba tsebe modimo yo a sepelago le wena, a ba tsebe modimo yo a o totšitšego, a ba o recognize ka gore a ba tsebe totšo, a ba tsebe bogolo ba modimo, a ba tsebe maatla a modimo. Maemo a motho a se ka di a re monyatše, motho e ka ba tshuana nase ka motshwana modimo a mo emisa, motho a ka kwa ka ra lapa le lefoko lao ka motshwana modimo a mo isa godimo. O na le mo re thoma wona, o na le mo modimo a re tšea wona, o na le mo modimo a re phagamisa wona. O se ke wa nyatša motho. Saulo o re na e ka ba mosimana yowe ke ngwana wa mane, anti modimo ba hare
ke nyaka o mo introducer semmušo ke mo introduce ka phenyo o tlo o tsebe gore o be o ena le dojo ye be o letsetsa ga repa yona dojo ye o e nyaditšego ye o letsetsa ga repa ke dojo ye ke be ke ilokisa gore e bolaye Goliate ska nyatša motho ka lebaka la ra sa letša a repa o na le ntho e modimo a mo tshwarisitšego o ska nyatša motho ka baka la position ya fase o na le ntho e modimo a mo filego yona o na le dojo ya o kgona o wesa Goliate o na le dojo ya o kgona o khudisa Iseraele bibele re tšatši le Goliate a ile wa bolaiwa ba Iseraele ba ile ba kitima ba thomarela ba Filista e le ka baka la dojo ye be ile edimo a lesogana recognize motho ke be ke o pela o kgoneya modimo a o fa moya wa gore ga o bona motho o bone tše digolo tše modimo a di bile o godimo wa gagwe ge motho a tsena ka kerekene le mo amogela modimo a o fe leitho la gore o bone gore o na le ntho ye kgolo ka gare ya motho yowe ye modimo a e bilego o na le ntho ye kgolo ye modimo a mo totšitšego ka yona ngwaneso ke apa le wena o na le ntho ye kgolo ka gare bophelo bja gago le ye masa go bone ka lebaka la ra ba bone ke re batho ba na le matho mara a ba bone they are able to look but they don't see le ba butse matho a bona a ba bone selo o na le ntho ye kgolo ka gare ya gago o ska dumelela gore ka mo ba o tshwarago ka gona o affecte ntho yena modimo a o file go yona o na le ntho ye kgolo wena o totšitšwe ka ntho ye kgolo o filwe ntho ye kgolo baebile re ba tshwere leeto la o ya Emmaus ba bolela ka morena Jesu a sepela le bona mara ba seke ba mmona ba seke ba mo tseba ba seke ba mo lemoga baebile e tlhalosa gabotse gore they did not recognize him e o bala Luka 24 verse 16 e re God kept them from recognizing him o na le ba bangwe na wa belela ra ba o recognize anti modimo o ba tshwere gore ba seke ba o recognize ke modimo ka buo mo bja gagwe he kept them from recognizing you he ba bolela ka Jesu o bolela le bona o thoma o ba ruta ebile wa makala gore kganeng ke le sa dumele wa le sa dumele le ntšu ka mokgwa le tlhalosao ka gona mafelelong le Bible e bontsha gore he ba jile dijo hena a thoma a ina le bona ba buleya matho ba thoma o mo lemoga gore ke morena Jesu mara Bibele e re a doswa go bona modimo a mo dosa mo go bona ba be ba sa mo recognize ba iza le yena ba sa mo recognize ba bangwe o sepela le bona ba o recognize ka lebaka le nako e nngwe o bolela ditoro tsa gago ba re eši wena se ka tsetswe tse dieile wena o ro fafata tseo tseya bao se ka se dieye lebaka ke ene a ba tsebe modimo wa gago a ba tsebe gore ka ya gago o na le modimo he re na le modimo ja o se kgoneye re do kgoneya he re na le modimo re do tsena mowe banana ore re ka se ra tsena he o bala buku ya Mmoledi chapter 9 verse 15 motsiki ona wa monyane Bibele re motso monyane o bo rakeleditswe o rikaneditswe ke khosi ye be nya ka o thupa ka re motsi wo o bo o ena le monna yo ba thoka ile modidi mara Bibele ro ba ena le bothale ka bothale bja gagwe a pholosa motse woo diatene tša kgosi ye be e nyaka go thopa mara Bibele e re they did not recognize him ba seke ba mo recognize ke ra le o mo gopola ba se mo gopole ke ra le o mo leboga ba seke ba mo lemoga mara a ba thusitše batho ba o se kgone o recognize he o ba thusitše ba palela gore thank you danki ya dura batho ne ba se kgone o recognize danki ya thatafa gore ba re danki ba o ka re ba latlhegelwa pride ya bona e dumetše gore ba re danke ka lebaka la gore a ba kgone o recognize Bibele re ba lebala ka yena ge a ile a thusa motse le wena ke apa le wena ba ka ba lebetše ka wena o letse ke kgale o lla re ba wa e ba lebate ka nna
yona ya koneya uri batho ba seke ba o recognize o tsenele ka ra mollo mo thuse o tsenele yena ka ra mathata o tsenele yena batho ba pa ka yena ga mpe o mo thuse o sacrifice dilo ka moka tse botlhokwa ka baka la motho mara mafelelone a fetoe lenaba mafelelone a emele manaba a gago mafelelone a loe le mano ga o re a o fedise mafelelone a nyake dipolane ja o tshinya leina ba bangwe o mo tsentse mmerekone ka o mo tsentšitše mmerekone a die le mano gore ba o rakise ka lebaka la gore a sa leboge a sena tebogo a sena pelo a sena lerato empa ngwaneso o se ka sediswa o di ya bobotse ka baka la batho ba o se o recognize o se ka sediswa o di ya bobotse ke apa so o bitsitswe gantši o kgalemiwa ka ofisine ore wena o šome tšona wena o di tšona mola o legile o savile company ke ya kae wena ebile o tšhaisa lady o sacrifice le nako ya gago a ba tsebo ka o bitša ba go leboga he ba o bitša ba o tšhela samboko he ba o bitša ba o betla ka samboko mara ba tsebo ka khumana nako ya o lo bitša ba leboga di-efforts tša gago ba leboga di-sacrifice tša gago ba leboga boitshwenyo ba gago ba leboga boithaopa ga gago re na le bona o na le batho bawe re ba bitša gore they are hard to please ba bangwe ke diposo tša rena ba bangwe ke bašomi mmogo le rena ba bangwe re tsena kereke le bona they are hard to please wa mo rekela keke a re a se yona wa mo rekela ice cream a re a se yona wa mo diela tše di botse a se ka bona e le tšona ka lebaka la ene they are hard to please o bothata gore ba recognize ke nyaka o bela ngwaneso o se ka fela maata he ba sa o recognize maybe a se fite nako e tlo fita leodimo le ya tsebona leodimo le bona sello sa gago leodimo le bona boitshwenyo ba gago nako e fita modimo yena o tla dira modimo yena o tla bonagala modimo yena o tla o promota modimo ka bo yena o tla o isa godimo o ngwe ke ma-security ba ba šomago re a fita re pala le o leboga ba tshireleditše dilo tša rena ba bolokile dikhamphane tša rena ba bolokile dikoloi tša rena ba tshireleditše dikoloi tša rena nka no botsisa gore ba o re o fita o phaka koloi wa ba bona ba eme ke ba bakae ba o ba file o tšhelete wa no re ke a leboa ka gore bo o beile leitho ba tšea dikoloi ba utswa mara wena o bo o beile leitho a re ba leboe ka gore re ba tlo patela ke khamphane a re ba recognize re bona o ka re dilo tšewe di dieile ga botse ka baka la bothale bja rena re palela go recognize batho ngwana ke yo lebele mokhalema gore ngwana ka disetša o disetšitše a ne bele o phasitše le palela go mo leboga le palela go recognize gore o šomile bjane o tsetshwentše bjane ke thute o recognize o ngwe ke molekani wa gago a oe wa recognize wa o tlhatswetša wa o apeela tlhokomela bana thengwe le ngwe ke yena wa suela thengwe le ngwe ke yena mara o palela go recognize wa leboga o ngwe ke banna ba rena ba leka o šoma mešomo ya sesadi ba leka o šoma mešomo ya kantoni mara re palela go recognize ke a o pela ngwaneso o se ka sitwa o recognize ke nyaka o feta re dia phoso ye kgolo a re recognize modimo ga o tšweletše o lebala ka modimo he di o sebelela o lebala ka modimo buku ya Deuteronomio 8:12 baebele e re o tlhokomele gore he o khida o ke khora o se ka lebala morena modimo wa gago wena ka nako ela ba o sokola ebe wena motho wa thapelo ebe wena motho wa o se lofe le kereke na se ka ruadia o tojitše matšarene yes o tojitše letšamo bjale ka re tseya tšhepela o dia le reise morena a o ka rapela a o kana taba le modimo o lebate modimo wa gago modimo o re ge o khida o ke khora ge o a dinto tše di botse wa dula ka gare ya tšona ge o thoma methapi ya o e hata ka mašakeni methapi ya ba e mebotse dilo tšao tša thoma o sepela wa ba le mašeleni ya tsena
o tlhokomele bophelong bja gago ore se ke wa lebala morena modimo wa gago o lebate modimo wena o tobete modimo wena modimo o zamile o diile motho marana se o boete bophelong bja dikolobe ga o sana taba ebile o ba busy le ka letšatši la o ya kerekene o ba busy batho ba kereke ba o bora ka re modimo o thusitše o lebate modimo ke modimo a o ntšhitše o ka ra bosiwana a se thuto ya gago o no le ba badile o mmotšile o diileo o no batho ba badileo dikgose tšeo le diileo di ba betile a ba feta felo ba bengwe ba feditše a ba bereke mešomo ya dithuto tša bobona o zamilwe ke modimo o thusitšwe ke modimo mara wena ke ra wena o lebate modimo ya o thusitšego a o sa mo recognize e o dia dilo wa lebala le ka ra mašeleni o lebala modimo le ka letšatši la sonta o lebala modimo a o na yo nako ya modimo wena o no le nako ya o groova o lebate modimo o ba mo gopola o dula ka re ya mokhukhu o bo ke mo gopola o kena selo na se ka rono le selo le maina o tšhentšhitše o lebate modimo ke a o bela ngwaneso o pela modimo recognize o ka shaka tšhimonetse ke mele etse mela ze medisa ke modimo recognize modimo o pela modimo o ka etsela o ketsowe o bona o tsowa o tsositše ke modimo o bona o phela nka baka la modimo o bona o phema dikotsi nka baka la modimo ana mo o putile wona o na le ba re ba bolokilego recognize modimo ke a o opela recognize modimo le throne di a ema etse dingwe di ema tse dingwe di awa o ska naona re wena o special le ya o throne ka awa maemo a ka boela fase ke re tselo tsa o se ka phutama ka lebaka la role ba modimo se ka change tselo tsao ba bile ona ba o tshwana le wena ba o lebala modimo ba bile ona ba re tse tshepela ba lebate modimo na se tse kae o kenya ke modimo ka baka la ro shapareile nyaka modimo le etse ke tshepela nyaka modimo le etse botse ba bengwe na se le ro botsa ka Jesu o re Jesu ke mane a se mathoma ka wena ka mara Bible monno mongwe o ile a thusa ke Dafita ba re ke nna bala ja dile lengwe Bibele re Dafita a thoka thuso Dafita a thoka thuso a romela bathanka ba gawe o re ba e ba o bele thuso o re mo bona o re Dafita ke mane mo la ke tseba ga botse o re Dafita ke mane a busa rena Dafita yo le a pao ka yena ke ngwana wa mane ke mothanka wa mane nna ke motsebe Bibele mo tlhalosa botse re nna bala e be e le tekere ya o sa recognize modimo o na le botekere a ona bothale batho ba bothale ba recognize modimo batho ba bothale a ba re ke o khona bo rena ba re khontšhitšwe ke modimo a ba re ke maata ga rena ba re ke maata a modimo a ba re ke tšhelete ya rena ba re ke kgaolo ya modimo o se ka lebala modimo ngwaneso ke a o opela o se ke wa lebala modimo o se lebale modimo boelela modimone boelela yo nyake modimo boelela yo o tsume modimo boelela nako o ka idia e o khona o dia nako ya tse dingwe le ya modimo o ka idia o pela modimo recognize modimo a se ka wena a se ka bothale bjago a se ka maata a gago mara nka baka la modimo ya rapela modimo ka lebitso la Jesu thusa ngwaneso ka ra seemo sa gawe o recognize thusa ngwaneso ka ra seemo sa o se recognize-iwe wena motlhatloshe wena moemise wena mo promote wena mo shegofatše ka leina la Jesu Kriste re a leboga amen.